chung joto sipai tongo mia shonibar saroi ni 4 pm o singke Biplob Dev Tripura ni Chief Minister bung resign riha bung resign rimo ni ortho singke bung sao biskang 2023 ni election wo kahama kiye BJP party ni samung tangnai kahamo anema ba pandawo bung bo Tripura Chief Minister no bung resign rimse army bung 2023 MLA election mo pandawo bung kaham ke sang thainai army bung bo resign ria kosnis kang wo central wo thangye Prime Minister Narendra Modi bai akhe Home Minister Amit Saha bai pomala ye bung komala makam ke salipe mose Central ni BJP ni hogra jotta subai chongla ye khala ye khe mombai se Biplob Dev bung resign dio arami bung resign ripaye 2 gonta ni pore wa singke bini bisla yo Chief Minister ume nema Tripura ba pandawo ki uchi ha appoint khe ha abo bungno appoint khe mo bro ha singke Dr Manik saha se Dr Manik saha le 2016 wo Congress party chinyo yak karye Tripura BJP yo bung join ke phayo Tripura BJP yo pho bungle state ni president ke ongye to bose tini bung state ni president ongye to moni tate wo bung no Dr Manik saha no Tripura ni CM ni appoint ke ha Tripura government by ke central government by ke chongla ye arumi bo Dr Manik sahale kaulab satha yamani kiye samungno pruk tangnai ma jakse ye bini history yo chong pore ne sike siyo tini ni ko porle mo sa se